Siyabingelela lapha mama igama ngubani? Igama lami nginothando. Unothando wakobani? Unothando wabakhumalo. Wenzani ngalesi sikhathi la? Ake selapha kitchen. Sengimi sengikhulile ngingaka. Ngacela indawo yokusebenzela lapha emlungwini, indawo le yomlungu le. Wasemvumela ukuthi ngabe senza ama-chips ngikapheka lami ngizincedisa. So upheka ama-chips la? Lapha ngipheka ama-chips. Wathanda amagwili? Amagwili ngiyawawoda emakethe ngale. Kodwa kulabanye edolobheni. Kodwa kuba lesikhathi sokuthi abanye abalimi ukuthi basiphathela amagwili so ngama-chips onke la lapha? Ngama-chips onke lapha ezingizeni lezi. Wathengisela bani? Amabhasi angena la avela koBulawayo, amanye dlule siyeBotswana. Yiba abantu esibakhangele kakhulu abasithengela ama-chips ethu. Uhlala ngaphi la? Lapha ngihlala eduze le ndawo yona le. La I-resettlement? Baba? I-resettlement. Langena njani? Alapha sangena sizingenisa. Singena sodwa sisifuna umhlabathi. Kodwa ekugcineni kwangikhona uhulumende wakunanzelela. Lama ofisi asinanzelela bazi basilungisela indawo. Sihlale ngokusemthethweni. Langena nini lapha ngenkani? ngo-2001 mina lapha engagxila khona. Phosuka? Mina ngivelele emzini yathina esigodini kodwa bengihlezi koBulawayo nje emakhandeni. Wabuya wachaya ijambo lapha wangena ngenkani? Hayi ngoba ngangifuna ukuthi ngibe likhaya ngibe sekhaya. Kwakungubani umnikazi weplazi leli? WayenguJohn Nothi. Lamenza lamshaya? Hayi azange ngasemtshayi. Kwakhulunyiswana ukuthi awavele kazange atshaye. Kwakhulunyiswana la nxa wawubona ukuthi kuye kubuhlungu. Kwakhulunyiswana la waphinde wachiyelwa futhi indawo yona le ukuthi ayisebenzise. So lapha ngokwakhe phambili la? Yebo ngokwakhe khona la ama-shops wona lawa sele kuye umuntu elimkhiphayo selizocela futhi lithengise kuye? Asacela sibili ukuthi sithengise. Sasingamkhiphi ukuthi siyamzonda. Sasithi sishiye. Lishe umhlaba? Sishiye umhlaba. Lahlala lapha ngibona phela limanga lenzanga lutho. Balima abantu? Silimile kulinyiwe ukuthi lapha ngithi ungibona ngikulindawo kulinyiwe sibili. Isikolo sikhona? Isikolo sikhona la nxa sidondombela kodwa sikhona sazama ukuthi sikhona. Belibangaki lingena la? Lingena khona lalibangaki? Sasibalutshwana mbena sasingafika 15 engisabakhumbula sajoyinana saba abantu bakuzwisisa bakuthanda khathe sayi sesibaningi. Benzana abantu la? Iningi lenza selipheka ukuthengisa la? Hayi iningi lifuyile, lilezinkomo, lilembuzi, liyalima kodwa ukulima kuyahlupha lapha nxa uthi usilima ngezulu hathi alikhepha ngigodi. Wayekela damu lumkhiphi? Idamu lalo kodwa liyaphela amanzi. So amanzi angikhona vela enjela izifuni. Lakhelwana ukhulumeni alenzela khona ngapha kodwa? Lapha asilalutho olwakhiweyo esalenjela ukhulumeni. Asikabi lalo. Kodwa wasinika umhlaba? Wasinika umhlaba. Umhlaba hayi wasinika. Usula amaphepha akweni umhlaba lo? Sengilawo sibili. Ngile-afford i-offer letter. Le-offer letter yoyenginayo. Inganani iplazi lakho? I-50 hectares. 50? Uyenzeni 50 yonke le? Siyalima siyafuna. Mina nginembuzi lokulima hayi inkomo kancane ilazo nginembuzi lokulima. 50 hectares? 50 hectares. Hey, kodwa ukhona ukuthengisa ukulima la? Akulalutho. Ngikuthengisa lapha ngamazambane. Kodwa ulimela ukudla phela hayi ngisho ukuthengisa kukhulu edolobheni? Ukuthengisa kube kukhulu ngama-sugar beans. Ama-sugar beans akavuthwa manje yosibili esikuthengisa nje kube kukhulu. Yikho kwangenza ngathenga le mbuzi zona lezo.
Okay, zinga imbuzi zakhe. Imbuzi zamathe zingu-15. 15. Kuyini okunye ongabutho lapho ukukhathaza kule ndawo? Okukhathaza kule ndawo. Indawo leyi thina abahlali balapha njengoba sihlezi kayila mthetho oqinileyo ikakhulu kwezifuyo. Bajotha. 1 kuyatshontsha, 2 ngezikhathi zokulima kabakwazi ukwelusa. Into ekuthiwa yikwelusa hayi bayazi ukuthi izifuyo ziyabuthwa ziyavalelwa bayayekela nje. Yikho kuba lihlupho.